Som Michal z Minixu. Nachádzame sa v Norimbergu na veľtrhu Embedded World 2026. Najväčšom veletrhu pre embedded systémy a elektroniku na svete. A dnes vás vezmeme so sebou. Navštívime našich partnerov a pozrieme sa, čo majú na svojich stánkoch nové. Poďte, ideme na to. Prvá zastávka Phoenix Contact. Pokiaľ pracujete v priemysle, táto značka vám určite nie je cudzia. Konektory, svorkovnice, dimlištové zdroje, priemyselné počítače a IoT riešenia. Viac ako 100 rokov na trhu a prítomnosť v viac ako 100 krajinách. A my ako Minix sme ich distribútor pre Českú a Slovenskú republiku. Pokiaľ potrebujete poradiť, sme tu pre vás. Druhá zastávka Vago. Vago je vec, bez ktorej sa neobíde žiadna rozvodná skriňa alebo chytrá budova. Konektory, svorkovnice, terminály, riadiace systémy a my to máme všetko pre vás dostupné lokálne. Opäť platí, nie je problém nás kontaktovať a radi pomôžeme so špecifikáciou. Zdravím vás z Embeddedu, jsem David, jsem tady společně s Michalem dnes. Za mnou vidíte stánek Sunnyvay, jsou to naši dlouholetí dodavatelé antén. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete se na nás obrátit, rádi vám poradíme. Promiňte za další vyrušení, nyní máme pořádný signál, protože se nacházíme u firmy Meiji. S touto firmou taky delší dobu spolupracujeme. Dodávají hlavně bezdrátové moduly pro všechny možné technologie, hlavně Narrowband, 5G. Hodně nyní investovali do AI modulů, takže pokud budete chtít s nějakým novým projektem řešit tyhle věci, obraťte se na nás, rádi poradíme. A naša posledná zastávka PDUK. DC-DC meniče, AC-DC zdroje, malé, výkonné, všetko certifikované, určené pre priemysel, medicínu, železnice, ale aj obranu. Už budúci týždeň sa môžeme s nimi stretnúť u nás na stánku na Ampéry 2026. Ste všetci vítaní. Tak to bol Embedded World 2026 a náš krátky report z tohto veletrhu. Navštívili sme našich partnerov, značky, ktoré veľmi dobre poznáte a ktoré zastupujeme v Čechách, na Slovensku, ale aj v Európe. Máme taky spoustu dalších jiných značek, takže pokud vás bude cokoliv zajímat, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám poradíme. Ďakujeme.